Entebe jeje. Mchara Koya kalichi kazansaka. Computer. Yoni nyibuza Bright ngo marize byawe. Of course hatukuzi kutunguka no kano no yahoro munakero ku haza muka ayino kuyasicenda that sound is okay kureko wawo jine ko batafuta yuko no yabataza pe Nachita kuja kuyambira nakanizija kuboneza kuteganisa ezo nanka tizukutu obwana nkatu kutunguka kweyongera sho kutungura nija kuteganisa nje cyane ngambira Bright aho ryo noteka Bright tokuza kunanga anyenda kutestinga rebo kubirayisha kubirayenge shana kugira ngo ogute hari abari yanagamba Bright awenje mwakozeza microphone kaya let me bring mine then hata mbeni mbatera worokose ndijo pora kare program twenda ngo za YouTube abantu binje bamba cyenda Yes. I love it. udakiko bunda utararenzemo nani mo kunkuje kubongera yo kuri cyara kore atwetandika gushaka kaciyo karude inabara bakurikiza Zimzendara gwamwika. ntuza kujya muhereza ntuza ko mbani mbamutaringa mbani mbahura remember people on program Orugyendo Rw'Amagara. Program Orugyendo Rw'Amagara.
byokwenda Revival Radio chenderesha twatonyeza ibiramagara umbwijwiri nikushemera mnonga kandi gutangira program nyamurungi program y'Orugyendo Rw'Amagara na Sunday Ebron 20 by'okwezi kwa 8 2023 mutabarice yo imwena ababine emwamteriho imikonerizo baningaro zanyu kandi nyesiga ngo wahiguru yabahasira bitahwingaro abo kubanje bakiri cyukuru munonga nabanyita Anthony mujungu waje ndowaha komshuganza program weje nkaburijo erizoba emikoro yiri minji munonga konka abojo banjaba team ya Revival Radio oba hati next Sunday nintegwa kuzati mwejo kunkuburaho umukora za draw babatira mbinu kapiteni omuguru script naritubanze tindura omuguru si tumwihombo kapiteni maybe shana babukwatsi manager nardikenzi ubundi tukahindura wona shiwe twatakozera draw norosi konka mutabarice yo mukarigito ka Revival Radio mu Rwentanga abarwentanga tubasima mnonga mukamana yibari ariye bibyona emwatoreka rukundo yeriyo kutangaza kandi kabrijo ka program ya Revival yakarigito kwikomba hurikiza bayo no kureba ngo ekigambo cyaranga cyangira kuburwa enjirejo ni turukwebembeza mnonga ebindi bikija bwa nyuma ndisima mnonga management ya Revival Radio abumurimo murunji ogwero kukora okureba ngo nengira kwikombantu no kubura ikigambo cyaranga nabo bantu bakirebera abantu abatura mzindara kandi bajumera kibakiri kikuru munonga kandi basima tene bugarukiro owishe muri Reverend George hari mbitsya ubwo no murisa abo buriso bwa Rwentanga kandi munwana wanje tukusima munongo kwakira Revival na timu mpango kandi erumu abantu nyamwinji munonga kandi tubasima omburuzi kandi agent wetu uko mu Rwentanga owishemwe ituma Stephen omurumo gwo rukora ntugumanya kandi tukusima munonga tene bugarukiro utsimire mukuru w'abakuristayo owishemwe Perez kaberebere kandi mukuru w'intebe ya kashatu aha karigito omucyanga cyawe ntibasima mnonga kandi stene bugarukiro rizoba hona nabwo hariho Archbishop Stuart University bambene service mpango yo kwakira abana abajoiningiro mu intake kandi ya August hamwe na is it May yes May intake ntibasima stene bugarukiro mnonga nchena ngo bakuto mu ntebe ngo bojurumu mbwenu nchena ngo jijure batagira bati bakaza kurondo wabajurumu ubundi kandi tukatandika kuhereza abantu byogamba mbwenu nsima acting vice chancellor oweshemwe Professor Gashoma Tukunda abwo murimo murungi munongo gwo gukora Archbishop Stuart University mu office amezi macagwa heza mu emirimo iriyo nekorwa nani twantu tungaoganira no weshe muri Reverend Ime yagira ngo abana ba admittingire hata nabana benji munonga abana 12 plus nchaba kiri chikuru munonga kandi
cyo kibancho reka ngo Bishop Stewart University yone progressing mnonga speed kwirkangira one yamani mbwenu antabasima tene bwarikiro no wanda nabarangana itwa haburizo bambwenu barangana revival radio no burwa bana eche tukubasika tabasima mnonga oweshe mu Reverend Ime oweshe mu Reverend Justin assistant chaplain mjwana wanje kandi my aunt Rose Rwankore abwo mu rumo murunje oweshe mu Reverend Charles Mukundane ba lecturer bona abeji nabase bajoininge Bishop Stewart University wish you the best manyo ndi nyebuzabuza ngo ngo bright akagiro ko yamaririze binte bidende stand ka kwereza abanyayiganda abo kwantwenda program weji ntwenda program weji abantu bayimba gitunga ja YouTube kandi ekitosere ntukora mbwe ntibatakwenda conference ahiru kandi kamsta katakureba program weji ja YouTube ayinga mbirebi yabojo oweshe mu Dickens agaba owarwoho na mnywani wanje Brighton bagira ngo ekintu cyaterera kare mnonga yes munchirize kandi inyakire abajinya butwataye isomo abuzigwe rizoba abantu nabo kutangaza bargahari mnonga kandi abarokore Yesu akabakorera ibyo kutangaza yabajuna be no bujuruzi mbwenu iwe tosheme kuba no uferwa niza kwakira abantu abana bargombutsa bariko no bwakanywa meizi mukuru w'abakristayo ahabwa aburisa obwa nyakamuri cyacho Uganda erukushangwa omusabadiko no bwakanywa meizi yizire yakira kandi ayino bujuruzo bwo kutangaza yija no mucyara we oweshemwe Juvil okay ahirwe Lionel y'umwami we kandi bakiraha ntuje kubantu bakira nyakiro mukazuwe no waratushabise kandi tukaribo kutwakubasa kwantandika program age awishemwe mpikiro muzindaro go rero uramutse abantu abakurikiza bategera amato bagambira amazina gawe aho kuruga rero twakire neshara nakwakira amazina ganje baranyeta ahirwe Jovairo Kanyankole ndaruga umukanise yasenayi nkomuruka uburisa n'inyakamuri ekanise ejo yasenayi ndimisha ni coordinator yesakanjuna mwena bishemwe abaryo kwa baturikize turyo mu radio revival mutega matu muhuriro bujulizi bweitu amina twakwakira twa mbwene katukhereza umugishogo twakireho twakiri neshara rero tero kutwakabaza kwatandika program age katushabe Rohanga tate yitwe omwana kandi omusoro kwera twakusima munonga twakwebaza mukama webale kutukundoka twanga mu kishani cyawe webale kutulindire cyoncho cyo muiso webale tatito wamani minji obo warataheri izoba likuru webale kandi watwekaje watuletaje watwiso muryo gumwanya buhoro kutwayiko muryo gumwanya twashangamwa bishemwe batulinzire batutegereize batwakira webale habwe byo byone biwahereze kutukolera mwenu tatito wamani minji turatura kwanjuriro gumwanya turakwanjura abahurikiza beitu bona batutegira matu mukama reka omubujurizo buturagambe bihemwe cyo kugasira amagara gabo bihemwe cyo kubatambira ne cyo kubakiza rero abantu bawe baba barahurira mu bakihamu ekihikire kikongera kubajuna no kubiha nkoko tongere tukusime tukwebaze iwe Kristo Yesu mukama weitu amina mukama simwe mnonga oweshemwe kandi yebare kutwiguriraho neshara nyamurungi eyindo kwamya ngo kandi neja kutwebembera boko kweshingirizo wahiguru nakubasa mnonga muri yevyo nebyo rukubano kora mbwenu gambira ho mgenzi wawe ngo atashemeye kuba naferwa program age obundo kiri omukiyungu omusere radio omutungure amandaganga bura mugira gwayongeramu kandi kumanyisa program age radio yakira YouTube oweshemwe Bright ni msima ari nakora umurimo gw'amana munonga okureba ngo program age wagitunga noja kuba no tukoratira notasiya mu ekigambo Revival Radio 93.2 FM aho noja kuba no tungaje program age no tutaburo kandi kora heze kuhikaho jiro wamanyisa kwenda ngo nakabasa kuba nakoratira program age amanya ebirukufa omuyihanga
abanya-Uganda mbwenu mukama nayibare Joshua Cheptegei yatangurira gold omumpaka za World Championship nsima rahanga omwihanga area Hungary katugariche na program oli mukwano gwa Yesu mazima tewali katonda mulala wabulago omukwano mwesigwa omukwano atavaawo omukwano abeerawo asinga emikwano gyonna asinga abalala bonna tuyimuse erinnya lyo katonda waffe eyo twagala n'okwagala okutaligwawo mukama tunaakusinzanga mukama tunaakutenderezanga nina omukwano
babatizibwe yes nangwa bagitibwe konkari mwo bukafiri tukaba twine shoyenkora kaba inemandwa akaba zitemera Mpishira babagembuzi awishe mu Christopher mpishira muzindarogo yes okay bakaba babagembuzi babagentama kandi hiburi kwezi buri mwaka bakaba bagende yoni njuka bashoyekora kazi tema tuzaho turya na nakuzira actually ndi kuzumu senior 1 bakateme ngundo yite ya muzeyi engundu mpango bagitema bayizo bagirya so nkabanchira twenda twacha kurwara ka tukirwara bazomba fumu baraguza baterekerera yes batushandaga mbwenu twatwine mandwa bashoyenkuru mbweni ukwagiye kuzarwa washanga umuka kazishanga ziriho gashange mandwa ziriho shoyenkura kuziterekerera later on abamuze batandika kuziterekerera abo kubahina ubundwara nyonko muteke nkwishiraje yes after senior yakana kana arwire munonga abo kumayunka bandwire mama akabaguma nshutamiho kandi kubayibaza kunyozya bakabankiza abantu ari umukenabiro batayamizi mama zayonyozya akimara kunyozya anjwe kabagaruka bankiriza of course no rangwa senior phone kabanjirize ndiya myaka 2 nagumwe nko myaka 2 birabirane no buryo mushamukuru no rabayika kukozya no burembere yes so kona benyo mberezo marume na tata baza side za kashari kuraguza bazayo kubagarukira nkafuta 2 days mbahurira bakugambira mama ngo twazayo umufumu twamureba yaturagurira konka yagira ngo gwe naza kufata rakire aragambiwe nyowe yes kandi nza kwija mbaragurire ntambira abanda abacurire oguwe tumuruge hagende mama numukazagumire abajatu ategenda gune basa kubanunje atabwo kubanka maro myaka umuka yejinyine namare myaka 5 ntakaziri atkandi umufuma kajya ngo tindizara ati mwe nati norego no buyaza kufa ari umushija mukuru so bija kawire biro bice umufumu yija babagembuzi banywiso rwamba banshandaga nabo mukabona babashandaga batandika no mukuru ka muto batushandaga bwanyuma umufumu yagenda yagenzire tine cyabiriho nagumaho nyangarire no chashasha yes maru mogwe yantuma yajya ati mu mondetere kunu ya kikagati hariyo ndijo umufumu nawo wamani bankiriza abantu harayo abantu harawo umufumu ogwe umugurusi akanshandaga tine kacweka kona akahamubira katarashandagire kandi akabarumika noma ari kibakweda ne kirumiko nakushandaga taho nko muriro akitache batiko kigumaho kiguma nikikunyunyuteshaga maguma na cheke ngakijura ashuka bafu agaruka kurumika mweno bandumika akashaga makampaho kuna ibimba ninza kwemera kutambura mpurira mweno wait ndinka kavera kakahwa itakache kuna benyemeranye tera hansi obwegendero wakikakirekiye abakambenda ngo obwo bakushandaga bakutamwe mbazi nari kucendezo busasi bakabani wajango ubundi namarogo ati bakwihamwa amarogo then of course bakongera nemandwa kutambire n'uruhanga wawe mbene mberezo kandi nora nabikuriramo hati warangwa abazi bashoyenkuru bakaba birimo batata babizamu nimwe abana kananye kunashwire umukazi yarwara ko yarwiriye nanya nabitandika akaninjuka nkamutaro side za kabuyanda kumbafumu twazayo twagendekero ba umukazi bamushandaga batwembazi byabe byabusha bejo nazo mbanta bakukira kuraguza no hano wamanyumbyaro nazo mushije omwe side za ryamyonga kakonokwe yandangira uko side za rwarire nkija naikayo shaha nkayi owishe mu Christopher ninyenda uwo mukazi noza kumpikirayo nanyenda ngo onyihire yaho omukura kwawe obuzigazi bwawe aho kwateganisibwe uko warwire byahendera bita otakagira kushwera nkaguma mu mberezo konkanija nakira okay konko kuza kukira ntakashwire ariho munywani wanje umwe umushande bamweta Steven Rutandaro
akija yandeta kunuya Dr. Tumwesi jakaina hirwalire ifoko makanisingi yandeta akagari yandeba yankunda yandeta mpyayo yantowa Dr. Tumwesi yanshashulira ne yanshashulira na medical bills mbuye naho kandi nakira. Okay. Yes, ati nakizire. Yes. Kinakizire kwenkashwera. Omukuru waro ko kamaro bwire burkwingana kimi onoteganisubwa endware je ne kuganzya endware jo ekanyanka chenda na mushanju chenda na mushanju orumusinko mwaka gwena. Yes, so kugwa bene guha nija nashwera aje washwera yeah washwera wakizire nakizire kutandaro yandagurize kungana bwe binarabire mwaho banyanyazi bakabataha gari hari bagareta ngana ba kiza kunabo bundi no hari leta kadomora kamwe naenda kozyaho naenda kutekaho no wenda kunaba to ine gataha mizi suko nakizena yantko wakutunga makage ubundo mukaza kakureberera akemberezo kurwara nti zalemo kandi obwe turwire ndikukira kurwara nane sente manyazi kazigenda nakwa ninjuka abafuma bakabatwara sente hari kubageza umbuze zinani ngamba kubage ntama shwenkuru ati murete numi atemanwa nizo zimurwize enumi bagitwara bagibaga bwene mberezo bwene ebintu bingi mwabisipendingira momo enshoza yabanyingi amatungo mwagatunda sente zashora abo kwa ukanoronda amagara urukutekatika ngaro zitariho. Yes. Omukushasho ko warara muje watekatika cyo kushwera najya ntikanshwere nibyo kushoma kambire kiraho nshwere ubundi umukazi akandeberera ibire bindamariho obo ine myaka engahi ubwo nkaba nakize myaka nkabirnena. Yes. Echa kujemesereze kushwera no kugira ngo ukabote ine magara marungi noreba no endo muhwezi narukano reba kurwara nkibana tungo tugara ndwara akasenta kakariho bakamariro mbafumu najya ntikandwa nshwere ubundi umukazi nawe kandeberaho nanye nkwatanisa nawe tugire kutwabaho incident no kwizire yarwara so okamutungo tatagambira ko atungira umukazi ugu ukamuyanka hino wagambire umishiki naro kaboyesere no mureba. Kuna kizirira tunga mutugara naza kushomesa nkara license teacher ayishomera rya mwizi nawe akaba nashomeraho. Yes. So kwiyabe nashoma namushomesaho aryo mu cya gatanu nubwo nahirize senior fund license teacher nareba ryo mu kimurungi we mico mirungi nkagabana abiri nshomire na munyanya nango abansigira ryo musine siri nyondi yo musine ya 1 nakunde mico ye kandi kinabendi mwizaho nashomesaho na munyanyo ndijo mukuru na wali master mbe na tungo mushagoku gokumanye kika cyabo kandi nkagabucetegereza nkagabwa nshomiro na banyanya bandi na ba sister bwende namukunda kandi mico mirunge namukunda bwende ubwira ubukubwa ikire najantika wakutwarori akazo mu karejo ikabiriye kanunje. Aha tagambire wagenda uta warga wagambira abazire utindagambira muzeyi abazire banje bankiriza twazayo twagamba ubugenyi batuhingira impeta namutaza bakucwe bintu birukwingana cyo bwirobwe bukabiciro nare bukari yahwerero mukuraguza abana bakatusha benti ibirene numi zikaziriho muzeyi akabazi. Yes. Kazine na nimbuzi. Okay. Twagenda n'abanyabuzare batuhingira twamureta twagitirwa mu kanisa ya mwizi. Okay. Mwizejo mutwa nkaba muzeyi akabayi nakagari karare kakuzire na mutaho nakatimba ke namuvugariye namwevugira abandi bagenda nebigire akatari umutuka wabane wamwevugira namuvuga kutwaika rya myonga akashozi yarugaho ya akatimba yakahinyire yakakwata kahingirire nasindika akagari. Twatambura kutwaika akashozi twavuga twaika witu umurutoke
twashitamaho akigogo twategereza bari mwiza banyanya n'abandi barya bigere twagumaho abo bugenyi bona bisha batwetorora barebo umugore ko ngayishembera mutwe nanyushitamaho baje umurinzire kabwanye mesha nkibiri batushanga yes twatambura twayikomuka batwakira abedini imikoro yaho twazo mukajuki twibirere kebirere ntireho akarahure kamwe kati karuva nkaba nkatorutwira yishobero karuva kati nakatauka karahure kanje twazo mukajuki okay yes ndeni intera kashane kakarahura ko kwakafikisingiro nawe nakambaye mugore care part of design mbweno nkakombekera mu kidongo nakahomeramo yeah kunga kiburyo mu njoro ranza hero kandi kiburyo hero takuranziyamo that's good kariya kitanda canje okay yes so wamutasi amanyo ubugenyi bwabaho bwabonera bwatagata twazina batushohoza hero ubwo bwire umugore ko yabira atashohuire kuzinaho kwigura dance rero nabakwenda kuzina bakazina nawe yes bakaba takushe bakasente kandi umwe tukenda bakushebe nakasente mugeraho imwatandikira mwatandikira rero babahanisa nkarukuma hanisa mwe ubwa atana kugira ngo azine mirundi kama 20 okay yes so kazi wa mutunga ubugenyi mwaburgamu yeah mwatandika maka twatandika maka twazara abana denaho kandi twagera mu kigezo twazarabishi rero numanya abakiga ngo ngo umukazi yaza kandi kuceka ngo kikayacicwa ngo abishi ngo ngakanda kuza kusyabishi nkaba bibiri bashatu nkabana nyewe nagiro kandi mu government nabwinemwe umurimo hati nayetegereze ngo abishi n'ikirungi ko nkakarice gume yangira ngo abishi nibaza kucwa ngo abishi so twazara bisha dena buje tujya twabatu abishe bangaye tukabanza kuzara bishi mukaga yes then twazara bojo babiri twatakanda kishikamera bambe ati icyo naco cyatuteganisa mu manya twaza no mbafumu ekiro kumanyisa ngo nabana mwenda amwaziri tuko yes okay cyatuteganisaho mwazo mbafumu naza twazo mbafumu mufuma jati nazo period zimwijaha mbaye mbazi aza kitwaro bwire oboro kufango okatunga mukatunga mwabojo yes okay ruzaro nayo tugarumba fumu twazumba fumu twaraguza byayanga hataho bya babashabaki batushabe sente batushabe ebyo kurya tugendana nke kitenga cyoburo tukitayo byanga tuzarumwishi tugarukayo tware bindi tuzarumwishi babiri bashatu bana mukaga yes amwana amushi wa mukaga atowishimwe niho yagira ati nyo bitinki bigarukamo yagabwa yatankire kureba ibyo kujunwa yajunwa yazo mukushaba twagirenda umwojo tureka tiruhanga yantambira ati abafumba kariye ibintu byitu atoburanga yantambira tinki bigarukamo ibyo twazarondijo mwojo twakurasa umishi na nemyaka yagabwa negenda so naza umukujunwa iwakacagambiraho nari ukareba narigayo nakugambira tumwame najuna akangambira akaguma nazo mukushaba kwa bishemwe deni yangira ati najuna kandi yajuna ubwo mukaza akajuna yajunwa yes akajunwa yaba mission coordinator yatandika kuzomu mission ziyatandika kuburira ndi kumureba mu kanisa bakumweta na hatiwe mbwenu nko mwaka bamweta nko mu makanisa nkatano umwaka kumwe agatari gitu amarisa agahero kumweta kandi taro mission zabaho nko umarisa gatwetorwire ninga masaba dikoni takuburamu ebaro nkine zikumweta nengitano okay yes so umbwenu yajunwa yatandika kwereza ubujuruzi yagambira ati nyo abafumu nabargamo ware nahagire byatandika kuhinduka ware ibintu bihinduka hereze kujunwa we yahindukira kimwe yayange kibi yatandika kuguma namburira nabana bitu ikayagitereza konkanyo stane yagumendemireho oceriyo murubariya kandi obwe nkabana nanoku
kuna nakugambira nyuma ngo nkatunga no mulimo mu government mu government yes nagwe gukaba gutari tiguragendire kimwe nkatangira idara rya hansi nagumani ndikonga mu rumuki nkatandika ndi community development assistant okay then later on maniyongera kushoma kanangira kushoma naba assistant CDO yes ubwo natunga diploma nagumza munashoma kanatunge degree naba community development officer CDO yes then kandi bwanyuma najunirwe ruhanga yankure cyamagero naba senior CDO konka hagataho ije kitonguri cy'abantu beta Merini ya Mowitokwe champa makapande den chama chimpa to papa allowance kandi ndikora nabwe kandi ruhanga yaguma nkunze nawe stiro no bunaventa junirwe ndi muyikirwa amandi muyikirwa akumburira konka ntajunirwe yena agataho stane yija yandumba umuntu kumebera binamushanju natangiye kora n'icyo kitongore cyampire sente nyine sente twaguze na motoka tinarekura ubwamukirwa mu kanisa nayerekurira nyowe nagenda mburizi ya Rwanda nayanga Owishe mu Christophe ukare kurutaha hakabaho cyarebe yabembe kufosinga ikabere pressure y'abakurista ya heru kikaba kiri cya ndiko bwa marayi mu trading center ya witaho hi kibicaguma nkwiho mu kanisa mpora cyanyiramo na kimwe naguma ninzo nzayo nareba nahemuka bashumi banje bakimanya nareba ntashemire mbweno nkiba nizire noraba mu kirwani bashitamanka kuri umisho nshitamanka kuri enyuma umburiza shoberwa umuntu wabiri ari murungi actually nekanisejo nkabanjinywanira mu Merina project igitishakarire yona ingaruke nginywanire etwombeke nishomero kari cyacu skure terebirasi nka bitano na office birungi yareba umuntu nkogwe naguma nkakuranyeta bacebezi banyayo bantu misho natandika no kutino mu kanisa no burabura naje nyebyo tinabireba nagendera kimwe umushana ashwerwa nagumayo washwerwa nashwerwa kaba naguze na motoka abana banje bamwe bakuzira batangiye kushoma kandi no mushari bishop siwati ondije ari hari modani ondije ari kashaka ondije ari bwera nyange kabanyisha na motoka abana mbindemo ntamugo mukazi wanje unabira umusha wanje uwihire kuri yo center mushija mukazi mutamugo musigomuka muvuga tukika kunuya dropping wa kakoba dropping wa modani abana dropping wa kashaka tutayo wabwira nyange tuzaho ishako mukanyasi turya katogoke nkoko twijo bundi turaro mbwena omukazi mukuru wa mureka he ubwo wanje kizarabana nangunguma ninzayo ukunkanza ubundi ntanka mushanjo ubundi munana ubundi bukushesha ubundi mbwena akaba yakwemere akaba yanyemere azaho wanyijusya abo kubakangera kunagira umuryebyo nibingi manya yes ariho ubwo mukazi akarema kwikirizana nabo bagiramo butikirizana nabo mukayabo abaramukaza nabanye nazara bakanjuma bakankwatirana bakanjuma banjuma mwene kujuma abako bakaba kwagiri kandi bakabampagiri kandi ni hihi just nka 500 meters away ibi winja kabihurira binda bireba mwene ibyo byona kuyabirebera bihurira mbwenu bamugambira ibinda bireba ya nawe yantama ngako yantamirwe nko wishemwe yayikarwa gataje ngo yareba ndiyo mu rwire umutima gwa mujyango go mu rwire wawe iwe nko muntu ojunirwe ikigwato cyawe no kumushabira yes abo ko wamwanga torije no kumushabira torije no kumuhwera naija kufa mbwenu shaba hati we yazamajo nyobundi yoko bumfa kubi waba yashaba actually hine nkabandu go mukashanke 10 zekiro neri na mejo project kempire pichi mpango nungi munonga ya Honda 10 zekiro kabanoza ndikuza nko mucyandeke ndikuza aha nyanja na Kivari kurete rugo mukazi enyanya zo kushubura oriya warmarayo trading center yes. Nzo mu rutoke nkoko ugu mukazi atakukimanya tukatwinde twaguze ntoke nyingi nzayo nteme bitoke bito mu motoka mbireta mbitowe natandika no kweyi manyo bwatandika kweyi natandika kugure bibanja bya kimpuko natandikira kikopo naza kitanda naza hanju naza myenda naza hamyezi yamate naza nyama za buri weekend nashekuka nahimangulika izuba limwenka
ubwendi officer ate narugire kashari nagire kabuyana yes nkaba ngenda ne box zenyanya zo kugura mu nyanya bene one day narugo mu office shanki 10 naza kugura nyanya piki nagisigaha primary school ya Kagoto nagenda n'umushobe benanguze nyanya twashuma mu kisharara nashanga mwe ikisharara ko nari basire honti nagwayo cha watobera mu nyugunyo mu hips yes umushija yankururayo twazabuseri twaronde byize no mebyize byo kisharani bani binuka na iyo zya wene mpale kunkabikunukaho twayegure nyanya kutwakira primary tunabwine mizi tunakira primary naza tap yishomero teka nabana bishomero baryaho officer wena nebihare byona bige byondo bikunuka but good enough nkabanyineho ebijware byapiki nabijwara nakomera he nyanya nataha na story yo mukazi aho mukazi nazo mukobe wena ndikunuka mukazi mweneze mbera kashekuka nahe manga kandi ubwo we abanakomanya umwe ayiwaza hose birahorire kandi tuwareba ngo namanya umurwire we amato umurwire wanje yazo amangu nashasha bambe yes yangire mbabaza ityo nagumayo shana bwanyimaho mwene nashisha sente okiriyo mukazi oriya mukazi no chumfeeding no mwereza buri kimwe cyone cyarkwenda buri kimwe cyakwenda sente arebe ntakugambira ubunda ha radio nkeji konka mazima gone nabwo binarebira kandi mbusinge shana abantu bakimanye ngu waburi nkokwe ibyo kurya ibyo kunyamira ibyo kutambuka ibyo kubasa kwerebera na nisho tibirunge nakake abo kuba bari abomba abene bigenderero byabo tukumanya bw'iki nakushenda kwiha mukazi wawe wempeta kandi kakuba yakwasira nakwenda mwe nagumokwe cyonga nagumana ati umukanisa ndi mukuce nimburabura ndikora na merine mu akasente kona ndikukarya ndikatowe nke bibina ningamba mbene kunabire yokwe umumbishi banje ya to baba tumbonira umwanya bamwire sponsorship side za rukungira mu ishomero rya St Joram ndame dena muherugo mwaka twazo mu kusima turyo mu kanisa kusima twakira kusima nayemerera haro misho kugambe cyo nasimisa imbabazi za mukamati zankwata otyo zankwata kusima ko mwana wawe umwana wanje ubwe kanisa nabirengirugire mu wawe ugirigiremu konka nayemerera ndi kuzagamba nahuririra kariya konka tojuno nabajyanti hazana juno abishimwe abaye bakumanya aho nabiye nakire officer watandika kugomba isharara warugira umukanisa wabira ari muhikirwa kunagambe cyo kigambo ndeba bishimwe bimukaba bazina batendereza bayishongora abo ko bakatunga amakuru marunja gbaye batahirira ikire okabohereze obwire kino uri umukujaya nuko emyaka ikaba yakire nkebiri ayivambe imyaka mingi nkatandika kuzumuriye relationship zembera 2007 den najunwa 2018 byo kwikumene 2016 bwene nkaba mazire imyaka mwenda umukazi akaba ine mani cyogoka yabariye kindi kintu mwenda yokwe konkanta gumire kimwe ndikuzana umukano kungumayo ndikutayo sente ndikutaye ibintu byeka ndikurarayo nsibayo Christopher umukazi akaba umutwarazo togo wawe owempeta obwo oine oriya marayi abo kubana marayi wabotaha omutaho mwaga mbona abonesa nari wo kabokora buri kimwe cyo necisheme kuba no kwa responsibilities za unko mushija okabo bishikiriza byona enyingi nkaba nzikora nyingi kazikora izindi zanga of course mamwe no butikirizana takubure byabagumza na kasenti nubuna ndi project nako nikakatari kinjimanye warangutwine nabana fizi nazo zigenda kubi mabaye zo nabunde zikiremera kimwe tuguza no tubanje twagurize bakanishika twaguze ibibanja nkabina ibinabire naguzire ntabwo kwenda kure kwafiza abana kandi okwe ndiyo ningure bindo umukazi
ndiyo ningure ibintu byo kurebera family ejo yuko no yanotunde kandi uko ndiyo ninguza ibitoke byakubene byamba family ndiyo nimbiba nimbitwarayo nza no miti ngitema ngishatagura ngito mumotoka nayo ngitwarayo my eventually ni motoke kandema okay parking waji parking pe sisi de yalo ranga yakugirira imbabazi tugire gusimira umwana wanje nayemera international abishemwe batendereza nayetisa nahereza ubujurizi 2016 bantorana nka kansara kunakira bulisa bampo bwa mwekero amina hati ndiyo mu tamu yanje ya kabiri ninkigendaje na Yesu wanje tendereza Yesu ngoli mwana gwandiga omusaza igunazi ziza twebaza Yesu murokozi mukama simu munonga ukwiha yoko nanimbare emyaka 9 nindeba omukazogo abakaza bari ahero kunemanza bengira hanga bagirire abayishurire kandi akabeyoreka akabajuna abo kuba nanindo mukazo kwatarajundo kwataragikirize Yesu Kristo kuba umujunu w'amagaraji ejo myaka 9 akabata kwija kujubase wishemwe Kristof omwaga gwawe arukumanye bikorwa byawe aciyo nojya ngo trading center kabe murahari akaba namanya buri kimwe cyona konka ahabwarahanga nembabaze zakora abantu yamuherezo bumanzo bwo yamuherezo gumusiriza and finally yargaho yahangure after 9 years yahangura kandi tuchumwina wishemwe Christopher ntuza kuba ntagaraka omudakika nce munonga banyuma y'uburango bw'abakama bita haburuho kandi twija nebyo birungi byari biro mukujunwa akagumza muri yo murokore kandi omukazi we yagumza muri yo murokore rahanga yabarindata razaroye okushoma kw'abana be nebindi bingi ebyashyikireho ombuhereza bwe oburanga base kuba namuhereza igeno program Urugendo Rw'Amagara akarigito oh my god manya akarigito ku kwezi kwa munana kizomjia mpango Misho gataka rebire nuzo kukire omukarigito akande cy'abatu gataka hurrahoga nuzo kucyura omukarigito ka Revival Radio 2020 ukwezi kwa munana turi Rwentanga parishi kandi 20 ukwezi kwa munana akarigito ka Revival Radio kahindire Rwibare parishi kandi 20 ukwezi kwa mwenda akarigito ka Revival Radio kazeru Toma Chidikonere mbenu mwana muje tushemerwe kandi tsimserhanga omukarigito ka Revival Radio utafiro beshonguzi barungi ikigango cyarahanga abahereza ba Revival Radio abakazano tokamanya munyoni wanje mbwenu kora ferwe chi aha munyoni wanje says obebintiwe no birebo tomwakogu nyonje plani nye emirimo tesitamburaje abana nabo garuka yishomero hato bamuntagira ata nanye nkabandinkiwe konka kunatungira umuziro ndijo kunkwatiraho ebintu byanyurobera nambwe no mwako gutenye nabwo babwona besa niya sako limited niwe muziro tuberire hubwire bwona nibashangwa high street porojina madenitana aha zebra crossing mu rembo Rw'Amagara nibashomeseza bushabantu bona ukora no kwebisaho bahumuriza n'abemiro bitari kugenda kurungi bahereza school fees loans boda loans zone zo gura amataka ukombe kamaju obuhinji n'abalisa n'izindi nyingi kandi aryo baturetire n'akahunga komurembe yijuka ngo muri besaniya sako ukubika no kwiyayo byona n'ibyabusha hamwe na mobile banking utahindika n'intambura karagaza n'izuba niwe yigurira account omurimbara ninga mataji g'abagandi ibanda hino na Stanbic Bank Rubindi hino na gas and petrol station ninga tarazira umushanju 82 nkaga na mukaga zira umushanju 9 na mushanju okomanyere kutiraho iyi program Urugendo Rw'Amagara Revival Radio 93.2 FM Amagara Mwijure 93.2 FM Revival Radio, the best
Christian radio in southwestern Uganda. Revival Radio chenda nesha twatonye zibiri amagara umbwijwiri aha program eji no tunga abantu bona boruko banoyenda munjano wanje sabadiko nabwo bisabadiko ni obwa obugamba weshemwe Venerable Reverend Thompson twakuramutse munonga mtabari chene mu mukoro gweri izoba ogwo kutangaza ogwa Christian Women Fellowship n'abagenya mwamwine yoku umbisabadiko ni obwanyu obwabugamba mukama naye baro kubasa nemirimo y'iryo nokoroku abo kuba nibingi munonge byobase kuba nokora umbwire buce obuwahezayo tukusima tene bugarukiro abahuri ababuruzi kandi na head teacher abwabugamba senior secondary school mwana wanje wishemwe cyumuro wishemwe cyumuro kandi akozera umurimo umuhango munonga na mwana wanje Reverend Arias twagaraka kandi twine bingi munonga aha program eji twine kumanya tukumanyisa program eji ya YouTube mbwenu yongera kututunga no kugikuratara kandi commenting ko commenting anje bakiri chikuru munonga ninkwamiza ntuje kuba nshoma comments ezo abo kuba ninkuru kandi osheme kuba no tukuratara Revival Radio tase Revival Radio kandi 93.2 FM aho kora heze kuhikaho no ija kuba no subscribing kandi ko kweza no manyisa hondisho koko weshe Christopher nakwakira umushayitu kandi junior ya muheru mbwenu atagambiri kwajundwe birunje bwari birum kujunwa abakristayo manya bakwakira bashemerwa munywano wabo wabe yabarigiremu wabakozere nangwa n'umurimo muhango mu kanisa yabo wanugambo ko wabarobinjira amabati nebindi
mbwenu ko najunirwe yes nabwe tinka kubiha ngo umuyaga tigukwisha umuyaga ino gukwisha gukakutorera ukisha namani minji no mastane ko kujunwe girekeniga eronde mihanda yona yo kuteganisa konko muri ebyo byona kunkushitama twashaba nabishemwe nabanje umka tushaba tureba kandi umuyaga gwa turura gwagenda cyo nikisimbira mukama nimbasa kandi ecajuba yes ubu bishop witu abire naramburo busaba dikoni bwa Nyakamuri bwa Kanywamizi kiya ikiri Kanywamizi na bishop mugenzi we wahumire bishop yanyeta kurya nawe cyamushana na cyakiro kandi no kuzakiganiro cye mwene kinabe ninyereba umuntu wabire yayebingira mu kanisa umuntu wabire nago muri kiri kisharara umuntu wabire yashwirwe umuntu wabire bakumujuma biriye bijume bibanjumire yes umuntu wabire yatanikire kweyiba nakira revejo karibe imbabaza za Ruhanga bishop nanyeta ngundye nawe otyo anshashurira na airtime nza revival radio we nasime imbabaza za Ruhanga bari okujunwa ekiro kumanyisa ngo no kuretana no shitamana abo wakubota shitamire nabo nintekatika abo kuba nugira ngo kabanoza kwika ushowezo mureberezo kabanoza kumwiha abareberezi babiri by the way yes abareberezi babiri shitamena bacyakiro bishop rero nakugira ati oja radio yanje mpubuje ohereza abantu banje ubujurizi ogambe yeso ko akorera birungi mbweno nkasima Ruhanga ugu na yereba niyo mu kisharara nkigwire mupyirerwa gato mushija amatayari yo nankururayo najanti Yesu wibale kunkolera nkecyo kandisa na bishop akampera na airtime kuwajunwe kwahereza ubujurizi mukazi tiyagaraka kutegana sori home trading center narakaguma mbwenu kanaje nibwo yagenda nagambira abantu ati nabihata junira ati naza kugaruka ati nyoni ncemanye ati nabihataragende ati nagaruka yes nango yakana kugambira abantu ati najaganye kiro yes atayijanye guza abandi bangama tkonkanyo kanta kuzaho atkanta kuzayi konka kubata gati bagumane babigambira umucyara nko baronka kayajunwe nkonka kanaze yo buri kiro yabajati kuyo mushija wanje junwa ariyo naza kumara umwaka takarugagomuka takarenze agashaha emwe yekiro ngo arya hero ati kwiyajuna atumbwe nebyo baragamba n'ingamba z'abantu ati kandi wasigambyami agenda garuka ntakimukire mbwe n'umucyara yampira ubujurizi atoriya eventually yandugaho mbwene bindi Ruhanga nkorire bingi ubwa hati twine fellowship group yaba mwikirwa bamarisa na nabahure bawulisa busaba dikoni bwona ubwito bwa Kanywamizi na Venalevo yes mbasinkurizi zariho na Venalevo Patrick atwire na walimu harimo nabandi abahura baye bakoze rero Kanywamizi twatandikira fellowship nabo turimo ntubugana buri kwezi tushabira amakagitu tushabira amakanisa we nabo nkabe nimbabona okakubeno highways abana banje abaye baryo mu institution abaye ryo mu ishomero kuruga 2016 abahereze kushoma bona bine degrees banga babiri yes kandi abandi umwe hati ariyo mu semester ya muheru ya Sadia undije nawe ariyo mu semester ya muheru ariyo nashomo midwifery ubushaho bwo kuzarisa abona nabeshye babo bari bo abandize yes umbojo bariya umwata ryo musiniya wana dena bandi no baryo mu primary kandi umbabaza mukama imana bandi baza kuhezaje yes hati ibyo noranka neberunji yes hati nanye umumirimu mpumwire konka mpumurira hidari rungi senior community development officer ate ibyo nka buriya bunabire natandika kuruga no mu cyace no mu kanisa baza nemirimo ngani ngikora kuri umwe kansiba yo ndiyokwe kanshi no gikora no jango nebizayo nabagenzi banje bangambira nkonka kanusha to kikora je mirimo nkabanyine nente munywani wanje pitanga birente nungi munonga konka bwo kusibokwe inshwirwe
nkaza kugira event nashanga yarembire yes inte yenjungu nungi ekafa ezire enumi etakiribwa naronda n'abana bo kutimba kina tukagitabika mbwenu nkaba ndi hali munonga ukabura so bwa hati ibintu byanje nkabireberera umucyara ndi nawe no mureba abana bitu nibashoma ranga twire n'ibintu birungi twagaruka twagure binde bibanja twineka abana bitu tushemerirwe bamukirwa bamakanisa tugendana tukusimirana ababurizi ngenda ndi kusimirana nabo mu makanisa ekitinisa bakikuhereza buzima munonga niyo ureba mbwenu no ijoro mbantu yes na naho umwire kwa munano yisingiro bebene bajaguza koraje isingire Uganda yona abwo koraje kusaje sente za government konka banyesire na nyombanta bahire birabo bahire certificate yo koraje bagarukire banyeta bakabampire ndijo nunge nyuma ati bagarukire bampe ndijo certificate nasime mbabazamukama tinyoliya teoria mbabazamukama ibyo birungi think birebire kama simwe Yesu oweshemwe Christopher yaha kandi nakugambira range byabaze kuba namukorera nibyo bingi munonga okumugarra busya owabe yayebire owabe yagire omukujayana owabe yagire omukazi yagire omukazo ndijo omukazo w'empeta yamunagireho yamuzarira abana abiyana atagambira norengo ranga nakora ibyo kutangaza konka abo kugira ngo atigirira rukundo yo kutangaza hakunda basisibe yamugara kandi hati n'umuntu musya nagambira ubukiko bwakushitamaho nagambira abakrista yabarukwebembera agambira imirimo yayi omukanisa agambira kuyabase kuba nazo mu government kandi akakorera mbinje munonga ikiro kumanyisa ngo ogwo waheguru we no mwese ugwa burukanya kandi nakora ibyo kutangaza oweshemwe Christopher kandi tuchumwina nduje kubantu mbuze ibindi bingi konka nanyenda kubuzaho ekibuzo cyumwe oweshemwe Christopher ngareke kacho umucyara wawe oreburizeho n'ubwo wabukiriye umukujayana kuriya utakajundwe nangwa n'ubwoje n'ukagaruko kagwa n'ubwo garikire hati okajun okagaruka umukanisa okahereza ubujurizi aha bwenji aha bantu bakagumiza bakutora no kuba umwebembezi bakamba kurunda mu cece cy'urungi nimbabaza ruhanga n'ekirugi nganta kine konke mbabaza mukama izo zangumireho ruhanga kata kwena ngumfe yes bakagumana jato n'ubwo ryo musisi nizagumana inkuronda mpaka ugarukire konkana nemba na no kushabirwa ko mucyara wanje nabishemwe akaba leta manya na beki abakweherera kushaba umuka yanje ekiterani nyonkiza kuruga kuruga nkokora nije nkashayi ibiri nengisha tunenginambi ishanga hariyo nkabantu nkayikwimba ryo munjanje bariyo nibashaba ibanshavira nango bazo banshavira nanyenza unshaba umukashesho bundi barara naho nsigaba kushaba ngenda murimo ubundi nkija ntorerayo konka imbaba za ruhanga zakora n'umucyara wanje kugumana nshabira kandi akaguma alimenta wanje ndi kutandika kujuna hine byabire bingumira nkecho kureberaho hino njuma zire kujunwa nkazo mu fellowship nabishemwe wabandize nko kwanko bujurizi yes kiyagambire washanga yambeherera twatana nkunka kandi ntinyona nkabiyagamba kayambeherera atugu yangumya timanya to kujunga stane yo ati negume kuhigiri atakubebe eri kubi mwene yaguma nampabura nankuza so imbawe za ruhanga kana no wishemwe kumberaho nabyo bitumira nahama yabare munonga nanyenda kubuza maybe ekibuzo cyanje cyamuheru kuryo muko wanya ayi wazarirwe ahi wakurire bakabambaterekere mandwa mbaraguza mbazo mbafumu okunoku buri kimwe kikaba kiriyo wacangayo wacukuramu baci kirzo mbintebyo narba abaro hati narba kabirgam kandi nkayiwo kwajundwe okataho buriyo kikureba ngweka yanyu yagaruka umbuteka nangu ndi kuza kujunwa nkashanga barumuna banje bajonirwe
konka umwe ebyeka bigumire mwe no muntu okujunwa no mutima gwe nko muntu yes umuntu ni wakwejonirwa nureba abajunirwe nanyenjonirwe so ukujunwa tokugenda munonga kumanya mutima yo muntu abo kubibimwe nibiguma nibija mureba nibija tujunirwe ubundi bimwe bikushobera konka nkabandi nkabazire bitu nkamuzeyi nkabamukaka nabashwenkuru obukekuru wawe akiroho mukekuru wakiriho okay ubwo we yafi okay mukekuru akiriho konka nkekena ningamba okujunwa no ko muntu nko muntu yes nimbaza kujya rangano wakwindura ni wokumanya so ebyo kuterekerera nko mukayitu kuyandugamo tujunwa ati kubireba tokagarikire kuhura kubireba kunka barabanda bafire bashwento bayi mazima bakafa batakagira ngo twajunwa nake kandi abanda bakiriho nutakajunirwe imbaho zaranga zamukwata nkajya najunwa amina ekiro kumanyisa ngo obusinje mukayabo buriyo mbongera kutahira mu cyo mwe munonga kandi nanye ko kutunga chance umukanisa nanye mburira bamba chance mburira namakana namwe ngo mukwa munano oku abaryamiyonga nko bulisa bakandi baje guza fazazi banyeta abakigaga nko bulisa bakandi baje guza fazazi banyeta ninye na abuli ngashomesa amazobago mwendo muri gwa ruhanga ningukora kunkuzo mukanisa nabulira nabo babashomera ubundi bagendero yes yabari munonga oweshemwe Christopher ninja kuba ningarikira ahanda haki konka nyakiriho mukazi wawe numurokore kanangwa wakakubandiza kujunwa imbe nawe agire biyatubaganda obice omudakika nkaitano zonka rero twina abantu bamasumwa ha twine messages twine comments a YouTube byona twenda kwatayo nakwakira wishemu we baro mutebe nkanisa yes mpiciro muzindaro ogo yes okay nasima ruhanga munonga kandi ahabwo kureba nanye ngo niyo muryenge studio kugamba hizina rya ruhanga ahabwo kubanyowe kunajunirwe Yesu yankorera bikuru munonga nangwa nkajunwa nyo mwana muto ncyashoma konko kujunwa ko kutengene na ntari serious nashwerwa nyo murokore konko tari serious omuryo ko kujunwa kurabuzabuza nijana ashwerwa kunayikiro muka yo mushija wanje tinda mazire yo nasande narwara natandikiraho kurwara batandika kurwara kunyangara umunyangararo gwaba muhango munonga twija yantwara mu bafumu konka ninye namuretire kuzana mu bafumu mazire nko mwaka ngwire abantu bacija kundeba ngukonka shimwe tina humwaragire ntingaha tinywe ndyo murokole ngubona shiwo wayesigo burokole wafa ata chija nanye kuna rugire uno aterebukana aho amani utananye hatin kambaze mutire ntona shiwo abantu kubarangira ngo hina hubarebuza toza yokebuza ati kunkanyo kuntakaraguza ga kuntarabibasa manu kuna mugangize izo barimwe yantwaro w'umufumo ko kabuyanda ekinenda kusimira ruhanga n'umutungi wembabazi kutwayikireyo ejo aho twa turi kuraguza umufumo yaraze tara yaje ati mube mushitami atinyije twatwikireho nka 12 kuzabire nka shahi 2 yagira ati mutahe mututandike hakaba ari mwe tara yagiraza yaje ati mwete ba marika abo mu rushozi ati bije bakutambire ubwo mukura kwanje tatito twakurira umukaya abakristayo baraturo mu kanisa aratwangise byo kuraguza ati mutariraguza ati nyewe tindaguza gatebya abafumu mutaribizamo mwene kubagizire ngunyete ba marika narondo kundabete kwabura nkabanta karaguzagaho yes omushija yangira ati yeta ba marika atotandiko shabi hati nishuke kitata yangambira ati mutariza mu bafumu nayebuza naza kushabehe shara kandi ndi mu bafumu naguma mpunami wa muntu kenyine akantere mpize nyuma y'amabega ati ba marika ba atumukazi wawe yajogana ati ba marika bamutera aho niho najunirwe wogo mufumu akabanza yihahwetara akayahetara kanterera mu mwirima ati yeta ba marika ati beije bakukize abantu yakoretwe nyuma yandetwe nyuma yantera ngo nayanga kubeta ngo nayanga kushaba ngo nabajoga bantera nkemereze mikono yanje ari yarantera
nayeta Yesu nti Yesu we nti nakugarukira nkaheze kiyansasira ati ndigaruka mu bafumu titata kaba yaje ngo tutaliza mu bafumu to mubiri gwande tamuti konka kurugerizo bati ndigaruka mu bafumu najunirwa yoko wo mufumu mshisha wanje yandeta kabanda turo mu cyaro yaya ikireka shara murimo yantwarayo imbabazi za Ruhanga kizirakora twashangayo owishemwe ndamukunda munonga Ruhanga mu mugisha ana akaba we yajunirwa aramanya kushaba namutekerezo busasi bwanje yanshabira ati nanye nikwe nabirende aterabye ry'emizima ati barya bacweza ati reka tuze mu kushaba ati daimoni yo muringo nkogu erabingo kushaba no kwesibyako ati warasibireho ntingaha ati reka tuzo mu kusiba twasibo bwebyo birware binabirendwire byabin kunangwe gerage kintu kinkwata nkaba nkibandyaho nko mwihangwe nkabo rubajuru rumwe rwona kuragaza rufa orundi rusigara ruhurire nkiba mpuru rwo mubiri gona nkabanda banda huhutwa nko ubasi burenko nimbwe nakasigara ubusasi bwona bumwetorwira umubiri gona ko nkakutwagira mu kusiba mu rundi gumwe ebiro bibiri akabanza ati katusibe ebiro bibiri twabisiba kabanta kagwejegeraga bishemwe bangizire ngo hazobwe cyo kintu kirakubandamira cyo kukabya ngo gumora reba ngo ko ligwejegera kirya kwita hati naguma nzuira misho nkabande yikuba no mushazi akatiro kakija nguruka yonkanguka ngo kitanshanga ngwejegire kikanyita konka ndenda kubasimira Ruhanga baturikize kutwasibire umurundi gwo kubanza echo kirona hagwejegera nanye nanyamaho no kwekanga ati kwija yashuba owishemwe kuyijire ana namugambira nte kirona byamaho atireka tweyongezeyo tusibe biro bibiri twabisiba na kwakururwa nywe byanje Ruhanga karaukaho mazima yankorera kwakururwa ko nanda huhutwa mubiri gona na checho nali hacharugaho hati nasigazo muriro kabagunyosa gacori hori cyo mutwe na nenyima y'amabega nevero muriro gunyosa na no mundo shongu bantireho pass hati nasigaze cyo muriro gonga onke byo kubyarugire hati nanye najwara mani go kushaba twagumbiza muturashaba Ruhanga yanjirire mbabazi yankomorora nogwo muriro nari hagwarugaho nasime mbabazi naye yongera kunda mukama namanya ngo mukama aratamba habwo ko wabafumu nyonki ihaye nko nitine kinde kine ihireyo konko mukushaba Yesu yankomorora ahubwo busasi bwona naye yongera kumukunda no kumukorera tuyija twaruga kashari nayiko mukanisa yo witu bandonda nkamisha ni coordinator naye bembera abantu naburire njiri ubwe mbayo nzarabishyi banje echo nacho cyabe kindi kigezo cya kabiri umuryo ko kuzarabishyi banje habamwe bigambo binje byabiramaramani abantu bisha bagambira umushije umuntu omwe akija agambira umushija wanje atu umukazi wawe tari kuzarira mwojo ahabwo kubishenkaza akamukena umushija kuyishire yangambe namujanto muraifu yanje tinyine shwenkazi mazima barakubiha tindamanya wo kuyateka tekire ntagira obusasi buhango omubwire buke ondijo nawe yija yamugambira ate tubire turi mu kigombe cyabataka ato mukazi yiha yibere konso mwana ati narebe kizinga cya yibere ryeye ati nareba kirye cyabahara titari kuzalira mwojo mshija wanje kuyishira kabarankunda munonga yanjira ati haza aho byahika wabagori mu bakazi wazaga konso mwana wawe oshwekeho atabukwe bigambo nibinje abantu batandikire kukurebuza ato muntangizire ngo hire yibero likonsa ngo kuyalireba yarebe kizinga cyibere kirye cyabahara ngo iwe torizara mwojo kagiro busasi bwinje narira namusigo mu muryango nazo mu kishenge nayereze mikono nagambira Ruhanga ntona Ruhanga hari ibere ryabojo na ne ryabahara kandi Ruhanga yaba hari he byabahara mazima ni ryo wampeire narira munonga konkane yishuka Yesu wantambire buri burwiro kubwa buri buhango namanya ngo necara kibasa nazo mukushaba kwango natwisabishe mwe shara abishemwe bakaba isagobwire bijo wanje twora overnight nazo mukushaba kwango munonga Ruhanga yandugirayo ahizara rya mushanju Ruhanga yanjirire mbabazi yankorere cyo kutangaza nkabanzarira go mu marwariro konkejo ndekankwata mukanya kake hariho mukikuru unanjendagana wo mu irwariro
kunagambiro wanje nti nashasha titebenkanise bintu abana bali kubitebenkanisa kuza kurira nahurira nale mwantachemerera nagambiro mukeyikuru tikonka kuntachiko wirwariro kunale tebisha byande nkinale mwati nchine gemerera ticho hera tule omuntu achika budachika wanga yanjirire mbabazi kunabire ndyaho mukeyikuru nahurira yagira ati yebare Yesu ati twamuzaro musiji kuyagizira to musiji nanye nananuramisho kurebayo narebo tukira twakana kunarebiro tukira akana karya kojo abishemwe kikandenga no kukabanashwa nko wakaba nasime mbabazi omushija wanje akaryo mu muryango yahurira omwana yarira no mukeyikuru ari kujya ati webare Yesu yijarira ukati yiguraho umukeyikuru yiguraho mushija wanje yamwakire kinawurenka urayajya toga umwana namweta ashaba habwo ko gumukaza ashabire munongo mbwenu ashaba tumwine nasima ruhanga twamwiho umukushaba nasima ruhanga stani tiyantina twashemerirwe twaguzire motoka twabwine ashaba stani yija yibo mushija wanje yagenda yamutwara umushija yazo mu center mushija yatandika kuteme bitocha aratwara ndareba mushija yakore binantakarebaga umushija yayanga no kurya muka andetere nkoko bambe akabara makuturebera no kuturisaje arete nkoko keya yone kagumaho ahabwe shonga kugumaho niwe nkamureba nko mu rwire tindagire kurwana nawe ati nkecureza naza hase na yoroba warwazo mu rwire narwazo mu rwire nareba ngo namwango mubazi tindagumuhere mubwire nari ndasiba ntagumuhere hate cyanje nyewe nazo mukushaba konke cyacinshashaga munonga turetera nkejo nkoko nteka mboneza ntebenkanisa aisha shaha mushanjuze kiro achisha naza kutagasa ntikanze kutagasa ati nywe nanaliri mukasheshe nyi mukakale munonga nza kutagasa nteka mizi ngata mukinabiro ntagasa ntameza ta anyo mukasheshe ndabantine appetite enkokwe hwatagirireho rero busasi buba buhango munonga naye yongera kwaha magufa ebyo kurya biriho buri kimwe akabara kituha konka obusasi bwaba bwinja bwo kureba ngo tarabirya konka nabwe namangu ruhango wankirize riyandwara ruhango wampindure ruzaro bagambira abantu ngunyowe ibere nebyabahara nti ruhango wahindu byo necara nawe naza kumuhindura nazo mukushaba haza nashaba nashaba manyo nkakoraho nekizibo cye biro 20 habwo kubembere kangumira nareba umushija yagendeire kimwe najya ntona ruhanga nkoreki nakora nekisibo cye biro 20 naza munju yanje nashaba ruhanga konka ruhanga n'umutungi wembabazi ruhanga yahuro kushaba kwanje yahuriro kweshengereza kwanje kuryabire ririmwe nareba umushija yaya turate najunwa nasima ruhanga namwebaza mbwenu abishemwa baryokwe ruhango gwe ni wenda bendezo wankolire nke byakantambire ndware ejo mponka jimarana o emyaka 15 yona ndashasha basoye konka kunagira umukujunwa ejo ndwara yakira amazara gunana isa ni mukaga konka kunagira umukushaba ruhanga yampinduriraho omushija wanje myaka njije kaba yabire mwenda nyo mukushaba konka nkagumisiriza nashaba kuyayijaga muburira ndondo mushororongo gwanje gutebenkanisa mukuze ntereka tushabe hamwe munywana anyikiriza mushomero mushororongo muburira tushaba hamwe ayorobi mbweno buhangwa bwa yorobi anyorobera hurikize binagamba atechikuronshhabire ba yangira gatechikuronshhabire namugurira ntkonka turugoko enti mazima twagizira bakwe no kwemuka tabakwe bitu babihurire kine kishwaro mazima rugokwe reka kushishe sente atechikuronshhabire mukwata ho ntitebenkana kare nkushabire kitebenkana nkushabire mukwata ho nshaba mutaho mukono mushabira na wagamba amina nsime mbabazi mwene izoba ryija ryabarimwe yaya turate najuna kuyajunirwe owito businge bwata nashemererwa nayongera kunda mukama habwe birunje bye biyankole ruhanga kankolera bikuru yanjiriraje kandi ntatacha yongera kunjiriraje mbwe nabaryo kwa baturikize Yesu ni wenda bendeza no mutunji wembabazi kandi ruhango uturashabara hurira ejo myaka yona mwagihurire yinarwire zo ndwara ejo myaka yona mwagihurire yinamazire ndazaro mutwe gumwe abafumu batandikire kurye ryanje konka kunarujyo mbafumu nagarukira ruhanga nayereze mikono
ruhanga yampulira yampindurira ruza Amina. ruhanga yampulira yangarurira omusheija Okay. Yesu ogwe niwe ndabendeza abataka mu bwine ngo bamwakire agwo kuba n'umutungi w'embabazi kandi arakora Amina. Yabare munonga oweshemwe kandi ninjira mwajura programu ya tagata. Omworo gwahika muje. Mwene range byarokora nebyo kutangaza omukazi ninjira no mpura ebigambo byo kwa kubishorunzi abo kuba oyikirize no mwesugwa nagambire byara birimo nareba mu kigambo kikuru munongo gumisiriza mukazi okuyabatene gumisiriza no kumanya ngo uriyo oyikirize no mwesugwisha hayona nahindura umusheja we akata kwijaguma mu nkomo emyaka mwende inani mbara norengo mukazi ogwa kagumisiriza kuno jangwa akaza kuratara biriye bigambo by'abantu bacyaro ngutorezara mwana w'umwojo nozaguma abana babeshikibonka nabwo kana yitwara kari arga karo munjomo naro musheja nabwo bundi kuno jango bwarahanga buriyo bwa mugarire akagaraka kajunwa akaneja kushwero ndijo ninga bingogo mukazabo kugira ngo ayusire namuzarra abana babeshikibonka mbwenu ebrahanga kora nebyo kutangaza ekishongore cyashabwa abantu ababinye naha twaragayentuza ku bantu kwata masumu ina messages nizo ziri aha nyingi munonga mbwene mukamata basi Revival Radio 93.2 FM Amagara mu bwijwire 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio in southwestern Uganda.
Revival Radio chenda nishatwa tonyesi Rw'Amagara umbwijwire cheshongoro chirunje cyo cyashabwa family to inaha wishe mu Christopher no mukazi we abantu aba nabo kutangaza range byabakoreire mbwenu okushemerwa kuri aha obusinjo buri aha abari yaheru abaryoko kukira munonga bashwereni abaryo maka mukama kunaba basari aba batakayikirize Yesu Kristo kuva mu jeno w'amagara bakamanya ngo bine cyangwa mnonga ikibatura baferirwe wenu wanondo businje ahiburi wanondo kushemerwa hikuri wanondo amagara marunja higari iwe ikiriza Yesu Kristo kuva mu jeno w'amagara gawe bintu byona mbiza kuba bisya no mukazo wabe noreba ngo akafedinga norunda na makeup ahiyar gato mana hiyar garanga nakuteraho mbwena garaka bamusya utandika kumweta gari amazina gwabe no mweta buriya no utandika mbwene mukama babase muryo mukujaya na kwenzi twine kikuba yamba kureka no kuretera omwe ekayanye tashemerwa abana baburwo businje babitaro birunje munonga ndukumanyisa ngo program ejeri ya YouTube oweshe mu bright ariyo mbyoma kandi comments zanyu tuje kubantu shoma abo kuba ziruho kandi zo nyinji abagumemba tukuratira numba mukorecha manu mnonga tabanze tushome messages ezi kandi twakire na masumu abo kuba abantu ababona nibambe tingwa nabo okumanya ekiba contributing mu program eji tuje no kushemerwa mnonga twayakira ya masumu oko tukatunga yabashu ubujuru zo buhona bwabwa kureka yoko otakajundu hona tukureba ngo nabo aferwa cyangwa mnonga Anthony wasibota nashemerwa munonga bwa program ejo kandi mukama kumpere omugisha nabo atayisa amazina tuwagampereza bambi oguna Jat Anthony yebari ndi nsasirwe priva okurgarba yakashari mazima nasima yebari kusima kandi oweshe mu priva oguna jirati okay ogunargar webshuri kandi najirat Anthony yebari mnonga abwa programu we atandika karu kugitegereza yebari bambe mukama chikwere omugisha oweshe mwogon bamweta mwebesa mwinechunju yebari mnonga abo kutkunda arnanye sharuti yo kurga Bishop Stewart University yebari sharuti okutkunda yajate bishi nasimo mshejogu yebari kumsima hano okurga Saudi Arabia okay yabari mnonga ku streaming live abantu kurga Saudi Arabia baruho baturikize ntubasima mnonga teine bugarikiro mukama kibahera umugisha Saudi Arabia kata Dubai nkaya handi Jordan nahandi kandi bo benje mnonga ntubasima teine bugarikiro mukama kibahera umugisha bwire bwanyu data yanyu ebi byona ntubasimira omuntu ogno bamweta George kandi nagira ati nindiga kino Rwampara mugasho ntukusima mnonga yebare weshemwe nawe yanasimu bujuruzi bwawe mukama asimwe Anthony mukama naye bare okuyiha okwo omuntu bamweta Jacqueline yebare mnonga kurga bwizibwera Jacqueline okuturikiza ogwo nagira ati nibanyeta okay Jovrini Hilda Ruzora okurga buyenje oweshemwe Hilda oriyo mukama simwe nawe yanasimo bujuruzi Rusi omujungu nawe yanasimo bujuruzi yabari mnonga Ruth ndi Kanyonyozi okay okurga kabwohe yabari mnongo taramkiza abantu bakabwohe ntongera kutabaritse oweshemwe ka mwaka Evans umugore mbweno bugore hatubuhire hatatungire na family egitsiriho yatunga umwana mukama naye bari okutabaritse n'umucyara wa Patience kuzara umwana wanyu wo mushikando wo mujigijo inzu baziriye mbabazi mukama naye bari mutabarike kurguko muri kabohe ogwo bamweta Christopher nawe yanasimo bujuruzi ntukusima mnonga Christopher ndi Edith okurgar hindwa cyakabunga ni shango ko mu Rucyurura district yabari mnongo taramkiza abantu barahindwa abantu bo mukacinci abantu babijubwe abantu ba barshere lyantonde n'ibindi bitreka
bari kuba ino kurikiza Revival Radio Mario ni akuruga Uganda Bible Institute muriyo muri aba Uganda Bible Institute ntibendeze birungi byonka okay natamba amoni omburizo nkokonjeru nawe najati nandoho bahurikize ningushaba onsimire owishe mwogo ahabo bujuruzi burungi okay kandi nagira ati nayibari munonga wanji kandi okay mushikirwa okujunwa okay nagira ati nayibari kuba mushikirwa kandi akajuno endije research ne yawe wishemwe natamba mu nomburizo nkokonjeru ejo kanjire kikurigiro kucunoza kwawe okwaba mwabakuru b'abakristayo abatajundwe okay kanka ekikuru babampereza arahanga kandi ubwo bakwereza tomwesugwa naheza abajuna kuko yajunde kuri stofa abo kuba kwataragire mu cyacu kuri stofa ati nkwamye ngo ranga nakore byo kutangaza kamureko mukanisa mpora yarwo yamukora mu murimo mbwe no humura mburzi n'abakuru b'abakristo y'abandi nabo mbeje kwikiriza Yesu Kristo okuba omujunu w'amagara gawo okay mburzi kurga ntungu no bamwitoha okay message jinja okay unisi byamugisha yabari mnonga nawe yanasimo jurzi Reverend okay oguno bamweta Matthias okuruga iboroza chitwe ka town council nawe yanasima rahanga abo bujurzi kandi agira ati okay nyebarzi kandi umuntu amkize Reverend mwene Dennis kizinduka fine yabari mnonga arakurikize sabadiko nabarho na yabagana bari baturikize okay nasima obujurzi burungi okay message yawe jinija kujigaruka mu wishemwe ninja kuba nigikushomera arizuru mushanju 8 hamwe na zuru mushanju 0 nkaga ni mushanju na mkaga 3 rabire wawe utagambira ubujurzi wabuhura Hello wanje wishemwe asimwe Yesu Namarkuwama Leo zuru tawtimba wabuhura na nyonko mnyeso okay Mana mtuze wishemwe hani ndo asunai okay hello Anthony wanje wishemwe wabare program yabare kusima good gift mu kitondia cyabari bakashinde town council obuzuru bwabo bwatise yes abantu aho basimire munonga amina hello abishema msibireje turi abo bambe wishemwe ntugamba no kandi watera kai abantu beza robujuru zabishemwe ngo niririye bari tombiriza cyabyimbi okay abishemwe ubujuru nabuhurira konka shona abantu kantugamba bushamwe no wo warebera amabere akaga abana b'ubujuru ngo ntarahe mu kirekara bacurho amujune mu n'abantu okay okay 0786923454 au norabira hono tunga hello wanjisebo ubuzuru n'ubuvura mu kamasini hasimwe yesoriyo akandi waterra nkai amazina ntumirwe Andrew Fajungu natera kazo streka chi Nyarubanga kanoni ubusaba diko nasima munonga nindamusyaho umutima y'ukunda munonga ayino mushamuri okay Utaramichiza abantu ba kanoni sabadiko nabwa kanoni abeji kurugar Canon Bible College Institute okay mwebare kubayo na Canon Bible College ni yejo ntubendeze birungi byunga hello Revival Radio program yebare kusima nazina yafati na tumatera mtoma yes wa mtoma mudemo bujuru abantu batugarura mama bwakora aho murumo munonga yoburi sande ndajunwa amina yabaregara ko mumbabaze hello dikelo Revival Radio
Okay. Togu. Revival Radio. Hello. Tukurire weshemwe. Kama wita sini. Asimwe Yesu ntugamba no kandi waterankai. Yawende kasensero mikoma kasensero. Namarusha tumakumyari. Yesu weshemwe. Nasimo bujuru kumware. Wabuhura. Nahura mazima bayongera kunyonda ko mukujumwa. Amina. Nagaruka mwamari mukama bahezwa. Yebare. Hello. Oweshemwe twakwashira. Amazina Innocent kuruga gwenshera cyacyuvuga no Paris mirongo mazima nanye nashimire gwengiri yabo yo baburira. Okay. Buri sande nimba ndiho yebare kubaho buzima nani nyendezo busaba diko ndetse twaturyo mu muzano gwa fazazi. Okay, yebare mnonga. Wanje weshemwe kama kimwe asimwe Yesu mbakwetoha ndayakira bishe mwabo mazima mukama naye kwakwata aho bakajema. Okay. Aza nasimo mitara kadogo manze wiyazira gumushinja we akagumisiriza mazima kugumisiriza naye hamwe kwangura kandi koko amakagati ya Anthony mutene gita abantu baherere bitafumbo. Yes. Omukazi nibija bagambe ekintu kikwiha omurama mushaho mugambe ekintu kimwiha omurama aze sitani yetandikiraho netandike kayanyu munonga kompani ishaba abo barokore nambwenu maze babongere kushabira abafumbo amakaga sisikire sitane hindisizemu konka bateshara mazima twatanise nabo. Okay. Chapira soro kuzadija Rwampara. Taramchiza bandija Rwampara. Hello. Hello. Aweshemwe twakwakira. Asanga Fred twakwakira. Wishimye okuyana kugambira wamuhurra namuhurra cyamutuma kukanomwe ukere nazakora guzano bakamukera. Yes. Wewe kikosa aruzo muntu watugerera mushara ubwo no kugambura umuntu we naguma yibiri naguma ho na mwese ajana na kejo kusinduza no kusinduza. Yes. Muherezo mugisha. Amina. Hello. Twakwakira sebo. Turiyaho ntagamba no kandi waterankahi. Wani mugambo na munyagosari boroza shutdown council. Yes, watch twe. Ayebwe bujuru ko buyamba na urabwo ko yadumwe n'umwaye bare muhonga mukama mubero mugisha. Okay. Ale nyakuro masi yasari boroza shutdown. Okay. Abantu bashira benji munonga katabanze tushome messages ezinde twagariche turukwenda n'amasomo nka shatana abo kubana zeshatu zitirije. Okay, ogo nagira ati eshistane no muzugu omukazi ogo naye bari gumisiriza amba mwita na mekamera ko ogu no weshemwe na ume yabari munonga yanajato mukazi akagumisiriza. Immaculate nabasa okurga kagunji arho aturikize yabari munonga muhechi payasi nawe yanasimo bujurzi okurga Rw'Amagara. Yes. Okay. Oguna jata Anthony nasima oweshemwe abo bujurzi Dickens ni nuwamanya okurga chizoba. Thank you so much Dickens habwa okura. Patience pays but it pains. Caroline chomukama yebari mnonga twatagambaho kurga konkana jirati gumsirzoku nukwayenda no kusasa konka muherwizoba no iha mu buhanguzi nkobo weshemwe yabase kuba nahikaho. Good evening Revival Radio nibamwetaka kuri Isaac kurga. Okay. Kurga shema yebari mnonga aberi aroho atwine twina matsko najata nanye ndohomba hurikize yebari mnonga weshemwe abed ndi. Okay. Hey. Okay, uguna sabadikon. Sabadikon wawe oweshemwe Erasmus Nkuriziza aro. Yes, aro haturikize sabadiko nabo sabadiko n'ubwakanywa mezi yanashuro bujurze bwawe mbwenu mukama simwe sabadiko ni yabare okuturikiza
no kuri umukuruzitaye wawe n'umukazi we kandi abahereza ubujuzi burungi aha ncoreka ngo muri no gukora cy'umwuko kandi kusima tene bugarukiro katshabe okurga Kampala nagira ati ndo nanye bahurikize yabare mnongo weshemwe katshabe okay yes roho komentsaha za YouTube weshemwe bright arwa nangira ngo nazutseme kubantu shomaho mwebesa baruku naja thanks for the program Orugyendo Rw'Amagara mwebesa mwine chunju okay twatwa mtungireho ko nawe Duncan asimwe yabare nayo kuturikiza Marion Eke yabare kuturikiza okay ampeire Daphne nagira ati ndo mbahurikize kurga Kampala nasana yabare mnonga oweshemwe Daphne gu nabamweta ahirwe Joan ja thanks for the program na aruhaturikize kurwibanda hey abanyibanda bariyo kandi baturikiza munonga kandi nerizo niyo nsibiroko batura munonga mukama kibahira umugisha ni Msima Jacqueline teacher okay ni Msima Jacqueline ningira nuwe mushomesa abo kuba yabari kuturikiza Duncan asimwe twatwakurebere Gloria Trungwirwe yabari nayo kurikiza nawe ari na akora cyangwa munonga okutereba okay nabasa sumpta okay arahaturikize tusingwire ariho natereba Annabel yabari munonga nomano basakurikiza kandi ugaricho rebe aine mbabazi ari nawe natureba kana commenting anasima programu aine mbabazi peace ariho nawe okurga St James Katwamba Church of Uganda agaba Edith najato bujuruzi burungi owishemwe okay turyahebwa ano roho aturikize okurga Saudi Arabia yabare mnonga mukama chikwero mugisha kurga Saudi Arabia ogu ampeire Daphne omuntogu herizina okay gono bamweta quick linet yabare mnonga kuturikiza amanyire Yusufu yes aro haturikize kandi natereba weshemwe mwebesa twatwamurebera aha natukunda Dorine twatwamurebere abona nabagumemba tuwacinga YouTube ndikibasimira kandi nezindi comments ntuje kubantu rushoma abagumemba tereba kandi naba commenting nabantu bamani tubasima tene bugarukiro abwa umurimo murunjogo twakire amasumu nkasha turebe hello Oweshemwe yes please Masimu mukasoko yaho gusuriza ubundi n'abantu nabakwetoha kera Caroline watera rukunjiri mukama chikwera umugisha amine radio ngene nkwatire ntambire ekutambire bambi maharani bora binga naje no kana kongeze radio yampumuza nabera no como kakuruzi nabusima bona bwankwata omazi yabare munonga wagira ngo mbakweto hakorga rukunjiri okay mazima mukama bamweze mugisha kare yabare hello aweshe mutwa kwakira kama simwe asimwe Yesu oryoha kandi watera nkai azmanya ivas kurga katebe aganga nasima baburuzi benjiraba ekigambo cyangaruza mama mazima mukama baherezo mugisha okay yebare munonga atagarahanga nasima yarahira nukurahira sebo wanje sebo
ebare program yebare kusima ntagamba nuha ubwo Andrew Kanyamkugaza reka shajwe ntanga wa Rw'Entanga Andrew akarigito bakareta numwebare bakareta mwebare kutkunda bambi twabashemerwa kandi byo nano baza kugamba no kuzareba obuzuzu bw'abantu babona kukunda yes Andrew kandi no mukazo gwe nayo bari kumusoza kabemanza ibyo kuraba muno Josephine Ramuhero okay n'abasimando abantu Rw'Entanga bonano babakunda mwebare program byo ebare mnonga munyarw'Entanga taramjiza ba Rw'Entanga hello Revival Radio Masibo mta. Turiya weshemwe uryoha kandi waterankahi. Nabanya tarafu na Rw'Amagara. Mugarusya twakwakira. Nasi marhanga abantu abo. Atugara mamani. Yes. Ani kiruza Yesu kuba mujunu w'amagara gange. Wikiriza Yesu Kristo kuba mujunu w'amagara gawe rizoba. Ego nikiruza. Amina mukama simwe wagira ngo bakwetoha. Nabanya tarafu na Rw'Amagara. Rose Rw'Amagara ngwene mazima twashemerwa mukama chikwera umugisha ekanisa yawe nina naburhanga bahereza mugisha bare kuburra njiri to nambwe twatasya twagobera izoba twaheza kutunga umuntu tugara mama okay murari kurunje ebari munonga mukama simwe munonga weshemwe Rose mukama naye bari kujuna Rw'Amagara kandi ushikire cyumwaka nasa yawe ubagambire oti nkawura program aha radio Revival oteka nkore byo kutangaza mbwenu otahwa kuko nahurira ubushobozi bwo wishemo Christopher no mukazuwe otananye najuno ahazaranga azakora ibyo kutangaza ubwo abeshemwe bamba kuri ku muhanda ugosheme kutora baguidinga no kurzo moyo nje bakiri cyukuru munonga aweshemwe kwikiriza Elvin okurga Elvin electronics aho murembo Rw'Amagara yebare munonga okubayo kandi ogunomo mba fan ba program wechi aweshemwe kwikiriza Elvin takurgaho nambwe nona postinga kare program weji kutandika no Rw'Amagara tukusima munonga mukama chikwera umugisha weshemwe kwikiriza Elvin Christmas okurgumudura Christmas yabare kubayo nkeje yuko kungato wamanya Christmas na Loida okay Loida twino omujuna muhimbura Lady Cancer abwarabaya sub county omutaramukizi oguno bamweta Ana kurga kashari nagira ati indoho umbahurikize yabare munongo weshemwe Ana kurga kashari okuturikiza kandi mukama chikwera umuchakorebu kurgihunga twakureba yebare nawe yanasimo bujurize Raymond kurga Rw'Entondo Rw'Entondo yabare munongo taramjiza abantu ba Rw'Entondo umwarumwe abakampasa benje nabararamu omu area ejo kurga Bishop Swat University mwebare kubaye no kutukunda ogunaje ati nindiga kazo mbaba okay oweshemwe Abel mwine William okay kabatanaji mbaba kazo ukoni yakurga yebare munongo weshemwe Abel okay ogunagira ati mbanyita Junior kurga kachika yebare weshemwe Junior weshemwe kwikiriza Elvin twatwakurebire yebare munonga okubaho radio Teriyo ntuzitwara mpora ntwenda okurga ntwenda tukagireze twahinderana za nk'eshatu aweshemwe Freddy okurga mtoje integrated primary school shema yebare kubayo nawe yanasimo ujurzi Debra yebare kurga bujaga yebare munongo weshemwe Debra okurga bujaga yebare no kuturikiza bonus tebe nawe okurga Renengo twakusima munonga weshemwe bonus okubaho agaba twakureba nayo message yawe twagitunga yebare kusima program Felix Wizwera twakureba yebare Edsa komugabo okay Rw'Akifari yebare kuturikiza agaba kurga Rw'Entanga na Agatha kurga Rw'Entanga najati ndomba hurikize
yabari munonga Agatha tendere neji ogutiyatereza amazina je mbwenu katwakiriye amasomo ashatu gonka tagarikiye mu studios turukwendera. Hello Anthony. Wanje wishemwe. Brighton waro. Brighton twakwakira kurugo ko mbadikenzi. Nyine. Twakwakira. Nasimo bijuzwo mukazogo. Bari. Tugarira mama. Kandi shaba batakajundwe. Bekwasera ngabo mukazogo. Yes. Okay, munywani wanje engineer Joel. Mbwene message yawe rizo kunanta jishomera nanta kuona engineer Joel yebare mnonga my friend kanda na konda Revival Radio. Ogo targaho taramchize dadi na family yona webare kuba ino konda Revival Radio. Roho oweshe mwe kando munyamakuru ranganwa. Munywani wetu mnonga okurgaho murembo Rw'Amagara Freda nyine yabare kuba ino kurikiza Revival Radio. Alex Ainebyona okurga Ibanda University. Abantu bayibanda nabahurikiza Radio Age munonga ntubasima munonga Alex utaramukiza abantu boko abantu bakagongo abantu bakatoma radio okone hurwaje munonga oyire waho umtawuni konka abakugubariyo mbakatereza mbweno humure. Okay. Shira ankwatsa okurga Proba Town yabari munonga okurikiza Revival Radio kana we anasima obujurizi. Okay. Ndijo oweshemwe Catherine. Okay, Catherine Mpamya naona jirati ndo mbahurikize yabari munonga oweshemwe Catherine Mpamya oteramchizi abeje bagenzi bawe okurgari mobus kamkuzaha bebari kurikiza Revival Radio aweshe mu mwana wanje karangira Agrey okurga mu Garcia na waro haturikize yabari munonga messages kan nyinji abantu aba akiwa muta turi yaweshe mwamba kwetoha amanu mwinerandagana na terera karu yinji batera kari yinji n'abasima. Okay. Ati na iterza kambuza hogo yaho bijurizi nini. Buza kibuzo cyawe terebe. Ati tana nempurana hagira. Nguranga kamu. Okay, Revival Radio. Buzo mwe. Okay, nchibanchirigira. Na ango yonke iwachiriteramu. No naza konsasra konkanija network. Hello. Ushemo mukama semwe. Asimwe Yesu. Unikari munda omakisomo ruharo. Na semerwa munonga bwo bujirizi bw'abantu abo. Ngano ubwo mukaza yebare kube manze. Okay. Nyanyi nayijuko okunabire ndo mukaza mukugumisiriza. Naye bari kushabira umusiza. Yes. Mukama bampera umugisha mazima. Second last caller turebe kutwakuhendera program yi atogaruka mu studios. Hello. Wanje weshemwe. Ateka tanteriki. Wanje? Ateka tanteriki bitofu wafiwaje. Okay, twasibaje ntagamba no hasebo. Gwagamba namba nshanje umushaka kurwanya tugara amashema. Nyenda kusimvuzuruza bwa mukazo gwe namushija wogwe. Yes. Kugeza mukama tarimo kuferwa. Okay. Kandi abunze nde kwase mukama emyeti yone roho yone ukizeme program yeji. Nde kwasera kandi yengero kuyifungika kwayi kwasera hanga. Okay. Yebare mnonga Nancy Joan kurwo mu Kisenyi nayo kuturikiza kandi cyo rukorane cy'amana mnonga. Ubwo no wa muheru. Hello. Hello. Weshemwe twakwakira. Anthony. Wanje weshemwe. Wena shemererwa. Amina. Obuzuruzu bwo mukazogwe. Nashemererwa munonga. Yes. Akuba bwancherero bwo mushiza. Eduga kashenchero. Nishomera kitozo cyacho ku Uganda. Kashenchero no buri South Abadikon. Okay. Kada nawasima. Yebari. Amina.
Okay, yebare munonga kandi amasomo twagarekeraho wakaire Marion Eke twatwamurebera nawe no comment y'abagumemba tereba aha YouTube yitu oweshemwe Perus mzora na simo bujuruzi yebare munonga oweshemwe Perus okutukuratira Erna Daisy hariho aturikize munonga na Jat Anthony embraced and inspired by the faith of the woman of God. Hey, every mnonga kandi kurga Dubai. Oh, arena streaming alive and kusima mnonga weshe mwe kandi no kutukuratira kama chikwero mugisha natukunda Doreen twatwamurebire okay David newe yebare mnonga tababu ngaricho mu studios nyakira weshemwe ku Christopher konka makuru marungi garingu ombujorozo bwawe no mucyara wawe bwino bwajuna kandi ogo no warabamo kandi shabatarabamo tokereba nguranga nakore byo kutangaza mbwenu nsima mnonga weshemwe Rose okurga mu Garcia mukama chikwero mugisha kandi ahengere kwatsa umurigendo rusyo rwatandaka nakwakira oweshemwe Christopher bari munonga kunyakira yes nasima ruhanga abwizubiri intire integerize abwo kunyikiriza ngo mpereza ubujuruzi bukunjana mwene nyenda kuramusya nonda kubaramuzya abantu bawe baramusya arenda kuramusya babona batera maybe umuranka gwagoro kutera bari yahiro kwa batakajundwe dero ninza kwireza mu cy'abantu abo no baramutse abo kubandi chikuru munonga nabo mbabaro umuranka gwawe no gubagura umukuru munonga mwenu abatakajunirwe kurugumbi byona bwo kuba ni byingi ntwendi kubireba yes ubushambani ubushuma ubwamaraye urwango uburyarya n'ibindi byona utakabirugiremo akererirwe abo kumanyonka nkashangana afirirwo nasisiro bwire bwingi munonga mbwe no muntu we nakabirajunirwe nyo mwabazyo irizoba nabakererirwe mwene mbashabira ngo bona twena tujunwe twikirizo mujuni tuyesu atuterereze byitu kandi abajunirwe yes tweyongere kuhama Yesu wite tutamurekura amina yabare mnonga omucyara wawe oweshemwe ikigambo cyawe cyamwerude ngaricho wa Christopher amze abantu be ndirutire kutwahendera program weje Yes asimwe Yesu nyowe umurango gundaterera abakazi bagenzi banje nanguna nabasheija no kwikiriza Yesu Kristo akabo mujuni w'amagara gawe ahabwo kwanyoko jya nkabantiyikirize Yesu nanye nantakabibasa habwo kubariho bwo buntu bwabwimukaga konka nteje ko mwoyo mishorongwe gumera mpabura mpulirere ijanga uruhanga ni rukundo bwe nayenda kumwanga nchibana yenda kumuchwere manje ntubona kuyamara ibinte byeka umushorongo mpura gurampana ngo otaricwe manje nyensoka gicwerwa mbeno kujunwa kwa ntegeka kwa ndunda naguma ndamushabira nko mu rwire wanje kandi kunamushabire ruhanga yahuro kushaba kwaje rukweshengereza kwanje yamukwataho yamukiza mbena abaryo kwa baturikize ndabanda bashaba ngo mugumisirize buri imbera yona tari hembere ri permanent wabo ryo misho ga ruhanga rero mwamara kugumisiriza muri yo mukushaba ruhanga byo narabikora araza kubasingurira nimwe mubono bujurizi nko kunabubwine ecyanje nandabende zo kujunwa mukangira kimwe kibi nko kubibira tugambira ngo mwangire kimwe kibi muhamira hakirungi rero mwamuhamira hakirungi muri yo mukushaba mazimwe byanyu biraterera abuko byanje bikaterera ndasima ruhanga nyino businge no mushija wanje abana bitu bashemerigwe watushanga nko mukaturazana turi nkabana mbena abana bitu bakashemererwe kayitu yashemererwa habwo kujuna obusinge bwata abaturikize ndabende zo kujunwa nimwe businge butaho mu makaganya amina ramutse aho abantu baweshe muri ngarice owa mpendere na Christopher kutereze shara yukutaha aramutse n'abantu be
nandara musa banywani bitu abaturikize bona batuterera amasimu n'abatagatera kandi ngaruka ndamusa akidikoni witu na nomwahure witu ndamusa na nabeka yanje bona bishiki banje ndamusa nabishemwe abundebembera coordinator wabo ndamusa n'abashomi bitu basenaye kandi ndamusa na nabanyanyazi na nabakazi babo kandi mbendeza ruhanga ngo ruhanga banjuniri kamasimu amina yebare mnongo wishimwe kandi twakusima mnongo kuja kustayira home studio za Revival Radio echayerekana rukundo mpango mnonga hagati y'abantu abombi ondijo umumsheja yanaza kwija kunuya omukazi agire byaye kwatsa agira ati tinkwija narwara atahwe cyataho onganje koreka ngo abantu abo businge bukataha barije munonga nice kizira kandi mwahure bgambo bye obujuruzi bwe omukazi ogu nubwo kutangaza mukama yongere kubasa kandi ntumanye ngo ugo numwesogwa owishe mu Christophe aha nyoni nyenda kuramusya yes aba bantu bona baturikiza kandi benji abatera abasendika message naba batabasikirwa abo mu Uganda na nabaheru siriya mayanja abona nabaramusya kandi be bari kuturikiza nyenda kuramusya timu yitu ya Heads of Rate na Kiraje ya fellowship yenda kusima abakristayo banje abo bulisa bwanje nyenda kusima kuramusya abana banje bona abishiki nabuju nyenda kuramusya abakwe banje kandi nyenda kuramusya na bishop witu na n'umucyara we nekaye azima nibe bari no kututeraho radio genonje amina kandi ndamusya n'abakozi ba radio yitegiyona amina nababo okay nabona abishemwe abajunirwe n'abatajunirwe bona nimbaramusya okay yabare munonga awishemwe Christopher mbena tereze shara tutahi ituzo kumuraho areka twikireze tushaje ranga wito murunjo tukunda twakusima twakwebaza abwishahizi kandi twamara mu studio yeje nunji yawe watebekanisize we bari kutereza mu gishago gamba nabantu bawe kandi angwe bari kujuna ababona bajuna no kucira munongo wishemwe rozi ukiriza kujuna umukwaso umwe gume nawe umuherezo umwe wa umurungi aguma mukuze mukujuna kandi atunge birungi byawe byona iruhanga byohereza abana bawe ugume nawe ubutosha umureko mu Ruganda rw'abajunirwe kandi umuhereze micanya muhanga agume niwe nabandi bona nibasa kwa bajuna ko ngabatagamba nabo yongere kubahamya nabandi abatakatwe nabije bature bareba uburungi bwawe radio yitu gihangaze gumeho egume eherezo bujurizi bwawe gumejo nabantu babaronje bona bagume bagihurire bishop wito muhangaze nekaye ohereza mu gishano mucyara we nabana nabona abadi mu kanisa yiti ya Church of Uganda nangwa ndezide nkirize enungi ezukukiriza ezukugambiza na diaro hanga witomboronje twaza kugarukayo ugende nitwe abasigaro mu radio kumenabo amaka gitu gono gaturindire tugume tushindirwe tugame turi abana bawe yogumuri ruhanga witu abwa Yesu Kristo mukama witu amina kama simwe kandi twashemerwa mnonga abantaba abatstaya Iraq mukama kibahira umugishantu bendeze birungi mwamugarakaye kajuma mezi mutaramikize sabadikoni abakristayo nabantu boko kandi basimire mirumo mirungi rukorwa yoko twoko twageza aho parampara neshaha konka tabasima mnonga tene bugarikiro ababaroho baturikize mukama kibahira umugisha bamba streaming live mukama kibahira umugisha kandi tabasima tene bugarikiro munywano wetu aweshemwe Reverend Munyaneza okay Reverend Kanona Gasha Muhezi abantu benje munonga abo bwiri
tubaso butabahezayo. Okay, Bonita nakaywa ogu mwishogu nakunda Revival Radio na family yona derinye nawe targaho akamumpa ana nawe shemwe se wankambo amon ni pamia izina nargambaje Bonita tanyita konka nukoko ntebendeza ebirungi byonka kurga katete aho murembo Rw'Amagara ebirungi byonka mwe bari kunda Revival Radio mukama kibahero mugisha aha kamera na nyina wowe shemwe bright kandi we no mumanye kunkuba nintaha okay na barho kana jirata abantu banji yagira tonda mkize ticha Wilberforce wowe shemwe ticha Wilberforce turiyakira arho aturikize ntumusima mnonga le arneitwe yarho kandi nawe aturikize kandi ariku arukutukuratira no kuratira program eji abantu ba Rw'Entanga mbwenu tukabasima ngutwaheza nziza gumantu basima buri program irazemo abo kuba rukunde imwatoreka yeri yo kutangaza bright yanjango yagezaho naje gona konka bagezaho mbwenu bakora draw yabo kanka ntubasima mnonga atabeje bambara University of Science and Technology babariho benji baturikize ntubasima tene bugarikiro kana bindeze birunjo mbigezo byanyu mwine omusandeje twatahamu abantu bacakashambara kurugo ko muri kishamira hama abatizarire manzi bright ntibendeze birunji byonka n'abantu boko bantunga mu mwebare kubayo no kunda Revival Radio hona weza na nyumuncherze ntahe kandi ndeba ko ndije karaha omukasheshe okwereza abantu ebisibire mbufu mu ihanga nebyabaho mucuro no mukashesha ko abo kwa makuru gona tagabeniri aga Rw'Entanga aga nombe mbwe ntinkaga gamba ngutwageza Bishop Stuart Burahamwe emikora hesi biroko twateriyo kandi tuje kubantu bahereza makuru gete go mukashisha nanda Anthony mujungu bwaje ahabwo mwabaze gori izoba mukama abampere kirungi Matsiko ishkemitisha yanayotunga kweminji kandi yokutangaza wenungara emisha yawe eyumukama kubire uriguwe okumugwijuke yoija kutangariro kunda kwe kutangariro kunda kwe amatungo kandi n'ibihanyabo ishuka akurikire emyo yitunga wahikumwibire
siko yesa